mukanisa namureba obwo namukunda obwo mbwenu bwa nyuma yarigaho yija yashomesa kunuya yaza akashera kagwangira kayo umuntu w'amazima munonga kandi uri kugamba ikintu akakemeraho yagira ikibatesa n'abanyarsheraha kandi kitahikire bakimugema yacyanga kuyacyanga nabo bamwanga bagenda baza mu education office bamuhinduza bagira nkagwangire natabura Nyabushozi ngo atariga ko muri Nyabushozi bamuhindura yata Buganda mbweno mbugufu tarikwenda kuturayo ijo kagwangire Buganda ya yetero gwe yargayo yaza bamutuma biharwe kiyabari biharwe nashomese biharwe omwaka gutakishwa itwe kashwa twatwine bibina bina baterize kibina cya katano obuna ko bo kandi chairman wa management committee na ko astabsor kiko rwange ntikaza kushaba kagwangire jatandikire ecya katano ijashomese n'ecya mukaga nagenda natahambara education officer kana ikireyo bagira nkureka nasamaje nkureka abarishere bakamwanga gwatarigarukanya Bashozi nkureka cyo rakore ogenda ustamsoro kiko rwawe orete minute yanyu n'abantu ko nabikora ntyo natwara minute ya etu kagwangire bamwihombe harwe bamureta kashwa yeija yararomkaye yanywa amategenteze yatekerwa omukazi w'ekitoke omukasheshaguruka karashomesa kashwagaruka omukaye kurugaho noihaho omukagona kagwangire yaba munywani wange kagwangire yakora omurimo gwaitu gwagenda abaana baitu bahikaye nk'oku yabarayo omushomesa twagumizamu twahana ente kiyabwira areba naretwa hariya akabanye tomwogera yija nanye mweta rujwisana rwa Kiyonga sheka tizana nisha nafwerwa munoni wanje munonga na rukundo yanye nakagwangire guri amanywa manje eriyo guno mushurizi wanje nobutera notware migoga agatayayirana esumuzitu tirgaho akamara munywani wanje arigireho yansigira munyezinya nawe nimpana nawe mugirugu ntabwo cyo ninsimba ntanga agwangire no muntu oshikire akora amazima akora ebishikire n'umwanya wo kugwatwita yatwita n'omuntu muhango wargaha nambwe nawe ayifaka gwangire mbene ari nkomuti kugukwa muhango ekyo nikiija kunsasa munonga okushomoka omukureba kuba kurungi kandi nako kwine obebwako kwine omuntu nk'ogwo kurugaho nk'oku omugyera ogu yagumaho atashitama omu kitebe kye ababo bakamushangamu noreba ngu n'ekintu ky'obusaasi mbwenu haza kuba itongo lyaguma mbanjiri ekyo nikinsasa munonga ihanga niko yasiima kandi mbwenu obonaku bwekintu kubirukukana obugirota agwangire yagenda konka akozire ebirungi bingi omunsi omu nangwa rwanohurira abo barugunda rihakana reba bari no mu kitabo cyaho buzima akakora umurimo akashomesa abana b'ihanga akahereza ihanga eri akarihereza omubaramuzi akarihereza omubushomesa akarihereza ryo mukayomu kagwangire kankunda rukundo yo kutangaza angwena bwabwira rweru mukubanza kana bentere esimu manje akanterera yangambira atagira total ko atesimu ezindi koreka gumo ngambire esimu yabarahire ne yatumwe remangane cyose sasa ngira
ningusaba ngo mpungure gumamanya bwakagwangire no wotaryaha konko manya ngundu shwento nanye kwingana ndiyo mori omuringo gwanje nawe ekyo mukama simwe kandi ningaruka sima manjeri omurimo mpango gwokozire bakagwangira ogwo ahiyagira ansi namani jemba kyemanjeri omubere ningishotoka nkamucanga manjeri okakakora omurimo mpango munonga yahereza kagwangira yamureberera yakora ekyari kubasa kyona omani jemake mbwene rizobo yahirize endagaano yasayiningire okufanika okwabatanisi nabwe ekyabishimwe nanimbashaba muntenderereza manjeri ogwo tusime Ruhanga bw'omurimo gweyahendera kutendereza Yesu omwana bandiga omusa sayigunda zeza Zindarogo kwa Oktoba. Ruhanga simwe ab'omurimo ab'omukago gwanje nawe ab'etwakoreragaine ab'okukundana nanye okufanika okwantanisa nawe nanye ndyamishangayo Ruhanga kagwangire ekyumuro kyo ab'okuba n'okuzina okazungu mukama gube nawe.